Pariwisata Bali mejantan sering keanggen branding pariwisata Indonesia di kalaning promosi pariwisata. Yadiasun asapunika Bali kebuatang, Mang Destata midadapin angge, yadiasun keluihan Bali sampun keangkenin wisatawan dura negara. Promotion ini Ketua Bidang Sosial dan Budaya Bali Tourism Board BTB Ketut Nuria Semosang Bali keanggen pinaka genah promosi pariwisata daerah menjantan pinaka pemargin dahat becik santukan Bali Selami puniki stateramia kerauhin wisatawan dura negara. Ya dia nasapnika Bali sani keanggen serana promosi pariwisata mangdes tatenyaga keluihan ipun. Manutnya nih kuentanane dahat becik yening daerah wiadin panegara tiosan ngelimbakang industri pariwisata ipun untuk laksanayang promosi ring Bali. Sekadi sana kelaksanayang Republik Rakyat Zanzibar Tanzania menjalaran untuk Kementerian Pariwisata. Pawasana sangkaning pengerau punika keaptiang Presiden ngedautin manah wisatawan saking panegara inucap rauh ke Bali. kita harapkan dampaknya juga dengan trip promotion ini mereka akan membawa pengaruh atau dampak promosi untuk mengenal Bali. Yakin kita perlu terobosan juga, mungkin perlu kita galang kerjasama ini. Bali mejantan sampun sering keanggen genah promosi santukan Bali akeh sesamen ipun sareng panegara tiosan. Sekadi kuentenan pasir putih ring pesisi ipun rumasuk ring pertanian. Selantur ipun Bali kabuatang mangde nincapang perkanti ipun sareng panegara tiosan. Indra Wijaya, Bali.